He oi, kua tīmata te whare pūtea o Kiwi Bank ki te aruaru i te hunga e tōmina ana ki te whakatū whare ki runga i o rātau ake whenua taketake i te mautere o Rangiwaia i tauranga moana ngā māngai o taua whare pūtea me ngā uri o te haukainga i te rānei. He te kaumeneti te roa ngātu o te wā mārunga poti ki Rangiwaia. Te huarahi nake ki taua mautere mai i tauranga moana. Te kaupapa o te rā, he tūtaki, he kōrero tahi me ngā kaitiaki o ngā whenua whaipānga o taua mautere. Nau mai te whānau o Kiwi Bank ki te whenua. I ngā wā o mua ko te wawata o tātou tūpuna. Mō te whānau no konei ki te hoki mai ki te whenua. Ko tērā e wāriu hia ana e ngā whānau o tauwhao me te ngare. Arā te kaumā waru ngā whare, ka tū ki runga ki e nei whenua, me te mōhio hoki ka tautoko hia mai e ngā tari ka wanatanga. Generally, if someone can afford a loan of up to 200,000, there must be a way of getting them onto a multi-owned property. Ai, he tino ua te kaupapa nā te mea ko te wero o te whānau, ko te pūtea, me te mahi. E tēnei wā anō hoki he mahātike ngā kaupapa, he ata noho, he ata whiriwhiri mā ngā kaitiaki o te whenua nei, me te hunga e whaipānga ana ki taua whenua. It's a breakthrough in the sense that we're going to get sort of banking expertise aligned with the government support, but in the end it's the Maori owners that are going to drive the outcomes. Ko te tūmanako kia tīmata hia te kaupapa nei, a tēnei tau tonu. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.